Udah tadi saya telepon Ki. Oh, enggak ada, Mak. Sibuk Masuk Ji. Enggak, telepon ya? Telepon biasa. 114. Enggak. Ini nomor tak 829? Bukan. Oh, bukan? 010 020. Oh, astaga. Salah nomor. Ini Pak. Ini nomor. Astaga. Sorry minta. Berapa? 225. Terus 25. Betul tadi. Kasuanya di mari. Iya, minta maaf Kak Padi. Mari Pak.